Ukunda filime? Kora subscribe, ni kuri Prime Cinema Stories. Ngiye kwereka amakosa muri filime zarebwe cyane kandi zanakunzwe cyane ku isi. Filime ngiye guheraho bayita Pirates of Caribbean. Iyi filime igice cyayo cya mbere cyasohotse mu mwaka wa 2003. Yatwaye amafaranga menshi cyane agera kuri miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika. Amakosa ngiye kwerekamo aragusetsa cyane kandi urasanga nta mbabazi wayaha. Mbere na mbere iyi filime ivuga ku mugabo witwa Captain Jack Sparrow. Muri iyi filime batwereka urugendo uyu mugabo anyuramo kugira ngo yongere yigarurire ubwato bwe abuvane mu maboko y'umugabo witwa Captain Barbossa. Iyi filime ivuga ku bantu babayeho mu mwaka w'1700. None ndagira ngo witegereze neza urebe ukuntu ko kwikosa ngiye kwereka ari ikosa kandi nawe utababarira. Ikosa ritagakwiye kugaragara muri filime nk'ingi yatwaye amafaranga angana gutya. Ndagira ngo witegereze neza mu mutwe wa Captain Jack Sparrow. Nimba witegereje urukubona ko yambaye bandana. Reba neza ku iyo bandana. Ku iyo bandana hariho marike ya Adidas. Iri ni ikosa bakoze. Nababwiye ko iyi filime ivuga ku bantu babayeho mu mwaka w'1700. Uru ruganda rwa Adidas rwatangiye gukora mu mwaka w'1949. Iyi filime nakubwiye ko yatwaye miliyoni 140 z'amadolari y'Amerika kugira ngo bayitunganye. Ariko n'ubundi si rya kosa ryonyine ryagaragayemo. Ndacyakwerekana yandi. Ndagira ngo urebe iyi foto nayo igaragara muri iyi filime. Nureba neza, reba uriya mugabo nashyize mu kaziga. Nureba neza urasanga uriya mugabo yambaye imyenda itari yo mu 1700. Iriya myenda rwose ntago ari iyaho. Urukubona ko yambaye bitandukanye n'abandi bose bari kuri iyi foto. Iri naryo ni ikosa ryakozwe. Uriya mugabo ntago ari mu bakina filime, ahubwo biragaragara ko ari mu bari kudirecting iyi filime. Ko yaragaragayemo ni ikosa. Uriya mugabo yambaye imyenda isanzwe yatangiye gukorwa mu mwaka wa 2000 kuzamura, mu gihe abandi bari kumwe bambaye imyenda ijya gusa niyo abantu bo mu 1700 bambaraga. Iri ni ikosa bakoze. Uriya mugabo ntabwo yagakwiye kugaragara yambaye iriya myenda. Iyi filime bayisuye n'inshuro nyinshi, ndetse bagerageza no gukoresha amato ya nyayo n'imyenda ya nyayo. Gusa ikosa ryagaragayemo mu by'ukuri rwose ntabwo ryari kwiye kugaragara. Hari uburyo bwinshi bwo kuryirinda, gusa ryaragaragaye. Ndagira ngo urebe iyi foto yindi, nayo ni ifoto yagaragaye muri iyi filime. Ndagira ngo urebe uriya mugabo utandukanye n'abandi. Nimba uri kwibona neza urukubona ko afite loudspeaker kandi yambaye imyenda itandukanye n'iy'abandi bambaye. Uriya ntabwo ari umukinnyi wari ukwiye kugaragara muri iyi filime, ahubwo uriya ni director w'iyi filime. Kuba yaragaragayemo ni ikosa ryakozwe. Kanone nkomereze kuri filime yitwa Gladiator. Mumaze iminsi muri igice cyayo cya kabiri, gusa njye amakosa ngiye kuvuga nagaragaye mu gice cyayo cya mbere. Igice cyayo cya mbere cyasohotse mu mwaka wa 2000. Ubundi iyi filime ivuga ku bwami bw'abami bwa Roma, aho umwami witwa Arrhenius agerageza kugabira ubwami bwe umusirikare w'umwizerwa witwa Decimus. Ariko umwana we Commodus yabimenya agahita amwica, akica n'umuryango wa Decimus, ndetse nawe akagerageza kumwica. Ariko Decimus agahunga akaza kugaruka aje kwihorera. Iyi filime ntabwo ngiye kuyivuga yose kuko yaramamaye cyane, mwese mushobora kuba mwarayibonye. Icyo nshaka kukwereka ni amakosa yagaragayemo, amakosa ari bugutangaze kandi utababarira. Ubuzima bw'abantu bari muri iyi filime ni ubuzima bw'abantu babayeho mu mwaka wa 180 mbere y'uko Yesu avuka. Icyo kintu gishyire mu mutwe. None ndagira ngo urebe iyi foto. Reba neza hejuru aho Decimus ari kurwanira muri arena. Reba mu kirere nurangiza urebe mwako kaziga. Nureba ukitegereza neza urasanga ari indege. Kuba iyi ndege yaragaragaye muri iyi filime iri ni ikosa rikomeye. Ntabwo bishoboka ko mu mwaka wa 180 mbere y'uko Yesu avuka indege zabagaho ku buryo iriya ndege yari ikwiye kugaragara muri iyi filime. Iri ni ikosa ryakozwe. Birashoboka ko ari indege yitambukiraga bari gushutinga iyi filime maze bakayishyiramo batabizi. Nabo ntabwo baba babigambiriye. Ntabwo ndarangiza kubwira amakosa yagaragaye muri Gladiator. Ngira ngo nimba ibyibuka neza warayibonye, urabizi neza ko Decimus wamuzanye ibwami kugira ngo ajye arwana nka Gladiator muri arena.
Reka tujye kuri sene aho bari kurwanira mu bigare biri gukururwa n'amafarashi. Murabizi neza ko hari aho ikigare kigwa. Ndagira ngo murebe neza muri kiriya kigare kiguye. Murebe mwitegereze. Itegereze neza. Icyo uri kubonaho nta kindi ni sirendere ya gaze. Nawe wabisobanura gute ukuntu umwaka w'180 mbere y'uko Yesu avuka sirendere zabagaho? Iri ni ikosa ryakozwe muri iyi filime. Kubira sirendere yaragaragayemo. Reka n'undi ntitujye kure, dukomeze tuvuge kuri sene Yesu Musa ari kurwanira muri arena. Ndagira ngo witegereze neza mu bafana. Reba uriya mugabo. Wowe urabona yambaye gute? Yambaye imyenda yatangiye gukorwa mu mwaka w'2000 kuzamura. Ntabwo yambaye nk'abandi. Uriya mugabo ntabwo yari akwiye kugaragara muri iyi filime. Iri ni ikosa ryakozwe ko uriya mugabo yaragaragayemo. Ntabwo byabikwiye. Iri ni ikosa ryagaragaye muri iyi filime. Reka noneho tuvuge kuri filime yitwa Terminator, turebe amakosa yigaragayemo. Ubundi filime yose yitwa Terminator ni filime ishingiye ku nkuru mpimbano. Itwereka ukuntu mu gihe cyazaza imashini zizaba zarigaruriye ikiremwamuntu. Muri iyi filime imashini ziri ahazaza zohereza imashini ahashize kugira ngo yice umuntu uzazibangamira. Gusa nanone hakoherezwa indi mashini iza kumurinda. Muri make ni uko izi filime ziba zimeze. Ariko uyu munsi tugiye kuvuga kuri Terminator igice cyawo cya kabiri cyitwa Judgment Day, cyakinwe na Arnold Schwarzenegger. Muri iyi filimi Arnold Schwarzenegger aba ari imashini yoherejwe kurinda umwana yitwa John Connor. Biba byaravuzwe ko azarwanya imashini ahazaza. Muri iyi filimi Arnold Schwarzenegger aba yitwa T-800, ari imashini yaje kurinda John Connor. Uri kubona ko hano ari kumurinda arashwa amasansu menshi, bigatuma ijigeti yambaye ritubagurika. Uri kubona ko na John Connor bibonye ko ryatubaguritse. Ariko igitangaje ni uko mu mwanya muto nyuma y'uko basohotse uri kubona ko ya myenge itakiri ku ijageti kandi ntabwo yarihinduye. Iri ni ikosa bakoze. Iyo myenge igiye hehe? Kijageti ryari ryatubaguritse bigenze gute kugira ngo ryongere ribe rizima? Batatweretse nimba yarihinduye. Barasohotse gusa bageze hanze tubona ari rizima. Ndagira ngo n'ubundi turebe iyi sene aho T-800 aba ari kugerageza kurinda Sarah Connor, abaganga bashaka kumugirira nabi. Ndagira ngo witegereze neza. Reba uwo muganga w'umwirabura T-800 agiye guterura. Uri kubona neza ko ari umwirabura. None ndagira ngo urebe neza namuterera ku idirishya. Birebe neza ahindutse umuzungu. Ibi ntabwo byabikwiye. Amujugunya ari umwirabura ariko akigera ku idirishya ahindutse umuzungu. Ibi ntabwo ari byo. Kugira ngo wumve impamvu iri kosa ryabaye biragusaba kubanza kumenya ikintu bita stunt double. Muri filimi hari igihe bazana umuntu ku ruhande agakina sene zimwe na zimwe bitewe n'uko wabanga ko umukinnyi wa filimi yazikomerekeramo bityo akaba atabasha gukomeza filimi. Rero no ku iyi sene ni uko byagenze. Bazanye undi mugabo aba ari ukina iyi sene, umugabo w'umuzungu. None ntabwo beditinze neza, isura y'umuzungu yaragaragaye kandi umugabo bajugunye yari umwirabura. Iyi niyo mvano y'iri kosa. Ntabwo turarangiza. Ndagira ngo urebe iyi sene aho T-1000 ari we mashini bayoherejwe kugira ngo yice John Connor ibiri kumwirukaho iri mu ikamyo. Ndagira ngo witegereze neza. Reba ibirahure by'iyo kamyo. Urabibona neza ko ahangaha bimenetse byose bikavamo. Ariko igitangaje urabona ko nyuma y'iminota nako y'amasegonda ibirahure byongeye bigasubiramo ari bizima. Wavuga ko bigenze gute? Iri ni ikosa bakoze. Ibirahure bya bimenetse none birongeye bibaye bizima. Iri ni ikosa. Na James Cameron director urenze w'iyi filimi iri kosa yararyemeye kandi avuga ko ryamuriye mu mutwe igihe kirekire kugeza aho yemera kongera gusubira mu iyi filimi. Iri kosa akarikosora. Gusubira mu iyi filimi ntabwo ari ukongera kuyikinisha, ahubwo ni ukongera kueditinga neza. Iri kosa akarikosora. Gusa nubwo yayemeye iri kosa ntabwo ariryo ryonyine ryari ririmo. Andi makosa ni menshi yagaragaye muri iyi filimi. Reka nkomeze nyakubwire. Reka dukomereze n'ubundi ku iyi sene aho T-800 ariwe Arnold Schwarzenegger aba ari kurika kuri John Connor kugira ngo amurinde. Niwitegereza neza ukareba umuntu uri kuri moto urabibona ko atari Arnold Schwarzenegger. Nababwiye ibintu byitwa stunt double, aho bazana undi muntu akaba ari ukina sene runaka
umukinnyi wa filime atashobora. Muri kubibona ko uriya mugabo atari Arnold Schwarzenegger. Iri ni ikosa bakoze. Ntabwo beditinze neza isura ya Arnold Schwarzenegger bayomeke kuri uriya mugabo ku buryo tubona ari we. Iri ni ikosa bakoze. Birangira uriya mugabo waje gukina Arnold Schwarzenegger ari ugaragaye muri filime mu iyi sene. Reka amakosa ya none tuyarangize mu yagaragaye muri filime yitwa Marie Antoinette. Iyi ni filime ibara amateka yaranze umwamikazi w'Ubufaransa witwa Marie Antoinette. Uyu mugore yabaye umwamikazi w'Ubufaransa mu myaka yabanjirije umwaka w'1789. Ni kera cyane. None ndagira ngo urebe iyi filime ibara ubuzima bwe n'amateka yamuranze. Muri make ni filime ivuga inkuru mpamo. Nureba neza ahantu Marie Antoinette yicaye ukareba iruhande rwe urahabona inkweto za canvas. Izi nkweto za canvas zatangiye kwambarwa guhera mu mwaka w'1917. Ngira ngo ikosa ririmo ihise ryumva. Ntabwo byaba bikwiye ko inkweto yatangiye gukoreshwa mu mwaka w'1917 igaragara muri filimi ibara inkuru mpamo yo mu 1789. Ntabwo byaba bikwiye. Iri ni ikosa bakoze. Ndagushimira ubashije kureba video mpaka ku musozo. Ndagushishikariza gukora subscribe. Mu by'ukuri ni ikintu cyoroshye kuri wowe, gusa ni inkomeye kuri njyewe. Jya muri comment uvuge ikosa nawe wabonye muri filime yakunzwe cyane ku isi, cyangwa se uvuge filimi tuzakwereka amakosa yagaragayemo. Tuzahore muri video y'ubutaha.